Pada Tuhan aku Oke, senang tetuang kepada tidak insanan atau kepakatilang bus kana misi sa takad iswang sambayan. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung siko datimpu diti kanu kaguyahay dok pagyampay may kaisisan iti kung siko mantada sa kadungno gisambot palumis at piramutan dahay mantada ko sa limpunan ng gisambot mapupusan o kapagisisan dahay iti. Tinasambayang dahi iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Oke, pengkuran no dat tatong nubay no. Apa nakasalaso at tinggin nila ho di page kantala tu haro pakomen.com bolutan dat mokot sokot nga ayat ano asanong kapi hot piramutan da iti kinainan iti nga iti nadagay kayo non dat pay mahamaha at ay nuridik kalumison kayo non nga ay say di gunad alumis sa kayo non alumis kontak ko kayo non dat ano asanong at line ki aduyad dit tulan no pod orikotom kundalih kan tati kayo non iti tiyan na borsiaran iti nga ay alansan dat alumis dan piramutan. Aya gumambar ganun kagura. Oke, jadi pengkura tabar di sabat di nakatalib di tenu tumbayaan ako dot iso kasiwatan dot ay natarimo dati di bayno maya dot pagisisan da sumambayang puji Tuhan tu maganuh takod anuan dati titimpu dat dada mo taharo iti kaisisan da sumambayang tu tumbayaan ako dat doho no pod kapurimananam tapotid insanta daw sumanum ay so no kasiwatan to ko iti piyakan takando ti nga ay elanam gisom po sangira takot ti dat ay haro kasiwatan ti pisokon no po dilo mingkaka no mingkaka no hiri-hiri no jadi dadamot at haro ti kasiwatan ti haro hot kaliwangan maanto ko na guno dot ay otopot-topot. Kita tong pabayno nga orhyano ko mongoy to iso o ay panambarasan da anaruh. Barasan mantan digid anaruh iti memang anarun tibay no. Kulom pukul 10 talun na pada minit to katikay nga ailan naging dad orikot kapiyogi. Minangigit tulo panambarasan dat miloh nangku katumbayaan no kitab. Sekira na pod pauhatan no kumana ko tumbayaan kayo na kitab kana po no simbar no. Hingga di kitab buat ikatumbayaan no kitab o gumugyahot terjemahan nilo bo ikatoy kitab buat
King James Version ko, Alkitab Borneo ko, Kitab Bodon Dusun, teko bahasa Indonesia, harohi di bahasa Melayu, hingga di ketumbayaan dati. Nah, jadi ai tatuang iti umbalan dati mangukad man toko purimono milah tu ketumbayaan kamu. Agumu aralan detulun det ai papakamu amu da kitab. Agumu nagiit meneriuk kila kitab maya do ketumbayaan da suai miampai tamodon det mogi humbot nunuhi pensala. Ngaharo nagi ay lan toko orang dati det mantad det maida pangimbulay nunuhit kesalahan nila kitab nga hiri nagindad karuba ko kita hisiadit katapatan bertobat atumbayaan beriman isiad kumad kinorohingan atumbayaan da kitab. Iadih dadi korohian dati nga agumo imatit ait okon nagid mau kabila kitabom okon nagid amonong kuyaan. Haro hibokan tada suang ginaudid atumbayaan bo nga suai bugyari. Saira no pundod ko kita kayda dahara katapatan dahiri intan nunay tulun-tulun nu intan nunahit pamagaji diolo dia isay na kaylod iriwa kondot ay kanto bot iginawo hidi tulundat hareda panong kuyaan la kitab nga mantadidit ang tampinay sakirad sangulunat mo sitari siya ikatumban suay nga kakita iday siya hingga katapatan nga nukandalo tangulun ngay kamatu teko amahal di hot gaji irinda kantob dot ay monopot ang papakita siya pananudan daw di paintopot kumala kitab. Nga paingkurah ta kayati tumbayaan ta kay tuy kompyelo nga doho na pod ay mayaan o konpya ko pain surat dahil kitab nga doho na po kay mayaan dat ilo kitabom gisom no pod don dod apat na podam 3 taon kum ako pamati no kakitad haros sala ijaan nilo kitabo sakirana pamiagal ko ilo buk ko suay iti pia dati bo miagal ko ilat sabat buku sabat sikul nga ilo buku-buku rohani gumuit kasilapan ejaan nga nagidi elan dat apo nakita lang agisumpod dun ay so po nakita ko kasilapan ejaan nilo don Alkitab bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Kumono po nga iso ipopakita dari segi ilo nagit ijaan nga kita no datid topot ti kapiyad ay nuridin na tayno kapiyo suay mo tigarid sakira na pod gumu kapiyo mangitong nga kita nagyano nga hinggo hiakon tok. Jadi miloh nangku katumbayaan no kitab iri dihot tuhot dati data tuang bayno. Ino pa'y panumbayaan dati nga iti na po kitab nga diilhamkan nunugya ti diilhamkan don dusunoy diilhamkan malayo piya nga yun dit ay orikot ka piya monondot itit diilhamkan emang ko nga pingkukurog yati kamonda diilhamkan iswang no pod book
2 Timotius 3 ayat kahapoda 6 nga iti napot ay tulisan nuno na po tulisan diilhamkan da kinarahingan nga kiguna dat monduk papaintalang ga kasalahan papumbangan da kababayuhon om mga katulun isuanggat katapatan katumbayaan. Jadi ina padihit boros dat hila ilam munta kitab nga iti napa kitab nga diilhamkan. Pengkura kamo yan ti diilhamkan itong pinaingay. O kita datid pengkukuro hitit rati katamudan iti diilhamkan sayra dat ay ina pa tulun-tulun da kinarahingan miagal kay nabi-nabi nga papalambus idi boros sa kinarahingan. Iswang pod book Petrus 2 Petrus isa ayat kadua na pod miso nga amo ti kombal ay kaintalang itinubuat temaya dat korohyan da tulun nga maya dat sakadung dat rusad da kinarahingan rusad da alidang iti napatangawlun nga manomboros maya da ngaran da kinarahingan. Jadi inapadihit ay Columbus pinasurat pinatulis iti manunurat tila kitab nabi-nabi rasul murid-murid Yesus pananud da kinarahingan nga aylan datid paingkukura ti kamayan dat pinawaya da kinarahingan kumadielo maya dat sakadung dat rusad da alidang teka Roh Kudus. Jadi sekiranya podit akan kemaya dat ay suhu teka Roh Kudus nga ina podit susunod didiham adi katunud teka amuk kontok. Tuhot na podit dilo nga paingkuro magati Roh Kudus sa moboras. Harangay tu di Roh Kudus dati tidendo ko paingkuro. Dilo nga tuhot ti tagayo. Kumbal ko dat nakorongo it bisikan Roh Kudus. Minamurung dia i Roh Kudus. Minangonos dia. Berbisik. May konos-konos dia tok. Muti osanangi Edson Salumin ka. Kumbal kay korogod. Haray italingo na tiyan di. Gisam ko pa yung pasig doon doon. Ako pa nakorogod. Haray tiyan di. Iyoho la. Ako na kayo lodo kayo. Haray na po osanonggot ay arubaan dat itit at timbabaan no nga kumbal kay haray mo pamurong ga ital nga nun. Tok intatan ko tid. Haro mo ti tulanot to hilo ka po yung kuro ka. Ay say orangaw dati tiyad digi. Jadi po yung kukuro dilat. Rusad da alidanggat. Mamisunod. Kamoyan to kad barbisik. Monos-konos. May pamurong dia. Ang pa yung kukuro ng kulot ay nabi-nabi. Ikapagalan dati. Nabi-nabi. Pengkuro ng kuyalo dat papasurat ti laboras kinarahingan. Di kamoyon dat mandelo pasurato maya dat susunod pangunsuban darusad alidang. Nga aylan dati dat itinapat Roh Kudus rusad alidang nga akan ka mamurong ga italingo. Nga mamisunod di siya maya da ginawa dati. Jadi iso na pa di ka kitanandat
haruh pakasariti Roh Kudus isuang kaposian dati, iso na po bukti nga kanuh to kapod mamuhondom haropoy pamusarahan nu, haropoy rongod pamurangadan nud it nga sonong. Kamuyan po nga haro pakasaritit Roh Kudus sa isuang kaposian dati. Itulun na tangarat, kamuyan datid pengganas, tiko irino bori, itulun tangarat, mananakaw po toy, gampamatay ko po yung kuro, haroh po to di Roh Kudus di lo di. Pengkuro, haroh kaiso. Dadamot tat iati sebagai tulun kohondom to kapod hinggay aratom hinggay to sonong iri na po nga papakitod ino po rusod do alidang nga kasari-sari po hino himyang pay dati. Amen. Tumangkiad nang kuy siya magidu nang kuri kamo. Pengkura da kod asaro. Tapat tinang ko magidu iro Kudus di kamo. Doho na po panumbayanam ay siya magidu. Sang kuroh pia karat dati, sang kuroh pia magada tako nga hiri kasari siya di. Hiri kasari siya. Nga ina pa yung momonsay kakitanan dat ay so iro Kudus nga olopisan alapahan di kawoboyuhon dati dat tumanud di korohian da kinorohingan. Iso na po kapagalan to ko nga karait hari Sabat lah. It agat-agat. Sayra no pod insan ko kalanggar hari Sabat tok otango baginawo. Modosi ko. Oruwala ginawa no. Nga umbalay pagid induo, intalo, ingapat, asaru konon dadid kalanggar lumanggar hari Sabat nga kono kapurimandat oruwala ginawa. Yadit po di tadaw ko ba santo purimanan no. Kani ka hinay Roh Kudus dahiri nga mantadidit kapurimanan no ba so dihom iridit irinay kamuyandat di hinay Roh Kudus ka kani ka ahino nga nalapahan di kaubasanan dati iridit tako na di opusaw kasoro kapianat hari Sabat dadi di bayno nga no bas kono di ay amu mamantanggot hari Sabat. Iri kakuaan ni dit di hino kon ko hino ri nga nalapahan nolopisan ni dit kaubasanan dati didit hino kasari ibo iri na dekalansanan to ko dot songkuroh piadadi kakapalon ni di kaboboyuhon dati mamalapaw dit karikatan dot ay urusod da alidang nga may dad insan tadaw sumanu harada ko tondulian dati do hiri. Amen. Dot lanto koy nukadi ino poy papisaw sarian dati nga orikot to pumutindi tutup no ponde pintu kasihanom onwon gayaton nun da kinarahingan ni Roh Kudus rusod do alidang. Kamuin po nga dadamot ta apo kinarahingan kamuin da tutup pintu kasihanom ino po ay Roh Kudus nga miyampay kasari dati timpubay no. Sarhon na dati isiyo na po nga moboros at maya da ginawo dati irino kakuan dat kasaraw ta kay hingga ta sonong. Hinggay apatut hinggat ay manda tanudo. Yadi benari bo nga iti nagyatit angatil to kagati angatil to kati kasarawid hinggay ta sanong nga kaubasan no pom iyati labi pendedit miagalat sikula Sabat. Buah paing kukurahot
di Eldodoro ni pendapat kan di pemimpin sekolah Sabat. Nu nu sumimbar. Man pada ako piyohom. Haro hitir di bagi. Man pada ako piyohom ka. Iho nga asaro ko itir di. It man pada ako piyohom kan. Iri ko pagulo. Kamun po nga kailo to kay dad hingga hit apatut hingga ito sanong nga to ko giyaman boros pondo hit man pada ako piyohom pingka badati bo ka. Nga ilo ni kumon kud haro higya kolomokon dati hari korohian irinet momonsed ilo napot ay susunod dot Roh Kudus rusod olidang nga asaru tokod ay alapahan idi korohian dati. Tok osadu no nakatangkus at pelajaran. May toko pagulyo kago. Tumano da po kitab Lukas, doon na po da mapat. Ayat 4 na po da mapatam, 4 na po da 5. Nga, naraitan di Yesus sendiri, dat isuang piad kitab perjanjian lama, nga kembali siya mengimbulay da karaitet penentudukan daw. Minaboras siya kumadiolo, itinay borasku, inuman ko pa walang buso, kumada kayo, antakandat iyoho na po nga dadamot tamiyampay do kayo. Hinggo dot ay ogono po insana ni nakasurat karait doho, isuang kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, nagi kitab Mazmur. Hiri na din numan ni siya ukabo pemusarahan diolo, gisombo iolo na po nga karati dot kitab suci. Ino po hit ay iwalon da tulun nga harogyanat perjanjian lama perjanjian baru ilat kitabot ay kaubasanan dati. Man no pada dia karait takago man no pada kopiyom ay guli di gay man no pada kopiyom miagal dadit asanong gidan ay so ilat perjanjian lama perjanjian baru nga mo ino dogyad ay manginsonong dati dat ay mangintalang o mangimbulay lo kitabil tilo bo man po hit oribaw ilo na pot kamoyan da perjanjian lama nga ikitab bet pinasurat antakandit panakarikat ti Jesus iti pamagunan. Ilo na po di kamoyan da perjanjian baru nga ikarait dat sayra dat nasusu nakarikat ti Jesus dahiti pamagunan. Ilo no kakitanan dat pisuwayan lo mo. Perjanjian lama nakarikat ti Jesus di kumunsan. Perjanjian baru nasusuhi siyo. Nga mantadil lat haralat baru lama ilo nadit iwalan iati iti piatulun da Kristian nga dat ay denominasi suway nga karay tinda kapiad irigya it perjanjian lama gyano ka it nakarikat ti Jesus ka nga tumanod da katarangan ni Jesus sendiri isiyo nga karaitid ay popot-popot karait panentudukan maya dilet kitab perjanjian lama. Isuang ga Yohanes buk 5 ayat 36. Yesus sendiri minaboros dot ayat mengintong ko dan suanggat kitab suci hinggod anda sando kayo dat iya ko na po kanu kapasin na po ngampus. Hali piad ina na po kitab suci ilo nga manahakot kesaksian karait doho. Jadi among irod baru perjanjian lama perjanjian baru naraitan di siya dat iti na po kitab suci nga manahak kakaintalangan manahak kesaksian karait di Yesus sendiri.
Harohot kumbalo ko nakorongo boroso pengka. Ilo no po kitab Kristian nga osonong nakuro tu popokosonong. Kokuaan no po nga haro nga hilo ka. Nunu haro. Oto po tigyan haro nga ibo. Popoylad pa yung kukura ti pamagunan daw winonsoy haro. Payungkuran no kaduso haro. Payungkuray rogondot ay minangimbayat ti dit tando na kapagulo ihawa haro. Gisambo dando nga mila to kay gunoon nga politikirogon. Payungkuran ang kuti tulun-tulun di lain da mamatay haro hi. Payungkuran mangun samanggot kusay tando haro nga hi. Haro hi ino pa inuman di tulun imbolaya di nga karait di lot idua tanak daw sumandak. Intay pogi nga monudok mo tid osonong iti kitabot yolo podi nga man ngay pasurato paswango ka. Pengkura madir itiyon digi. Miloh tu dadi lad ini tongosonongot ino pa dadi saritad miagal ko ikain minamatay di Habil. Daman paswango. Ilot numan unsamango idit dua tanak do sumandak ada paswangon. Daud payungkukuray siya gisambon napatay soldier daw. Uria ada paswangon. Salomo gisambot ay turu na hatu sa sawo ada paswangon. Iya dadidit. Iya dadihit iya ditaduya. Nga ilo pia suritad ilo nga songin suwangi nga hi. Tumano dapod ay Book Korintus kapagulo. 1 Korintus hopod ayat kapodamiso. Nga oinsanan no pohit na timbabaan diolo o silih do pomitanan di pinasurat nagi o silid peringatan muntok dati ipaimpasi dating putih hingga dat iti timpu kalimpupuson damin didikot. Tapo tagi pinasurat ay minamatay kain di Habil nga okon makangon omitanay. Gumu pohi kantakan do kita datid ang sonong nga okon ko monhu dot ay mangon dati tanudo ila tangarat. Kano pod hitihom osili kapagalan osilih nagi kadaud peringatan muntok dati di paimpasi dat timpu dendo hingga dat zaman akhir toko dodondo. Man tadi dihom oilan toko na did ay osonong tioti ka. Hati sa tuhot. Muntok do kayo hit basa balakon. Tay ko imomonsed video. Isa na pahit. Harad dua talo hit. Active kasarit timpo bay no? Isa na pakapagalan to ko nga mantad hilod gereja puhus pamasi media. Hingga hit original. Hingga hit original. Ina edit ko apa edit. Wah, Elda Edson hingga original. Ina putong na ko apa na putong. Ano pimputungan. Insano ko taon na po ba nam insano ko nagid pinapakirim bot video ay kako di Elda dat imangatur dit pamasi man na pimputulay hingga hit ay patut taputulon kako pakirim mo na di video
nga hingga di original di ipinakirim ko ka ipasiaran di lo. Tatap po ino po'y original nga apa na nga putungan. Jadi ino po'y nga putungan di nga hingga hi o kita datid hakangam putulon. Ano korohyan putulon. Iyo bo di diri bo. Jadi pikira-kira ila na pa kitabilo nga kamuyan datid original lagi badilo batu hinggoh na po'y haram ay numan pimputulay anuman iduo ilo na paingkura na pasarita om irinos ano numan ingkuriyay miagal na padit ipilim-pilim bada malayo om mumba lapon dad misingud na nga putulan na gyanda diyo putulan na gyanda ri ori ka ti misingud putulan katalib mani kago patayango nga ino ponday original dim nuno pay haram iri no nga ako ni kakamuan dat omitanan sakirot kontok nganu kaditi osilid peringatan ku mga dati ipaimpasih dat timpu dondo hingga ailan dati dat itinopo timpu dati dondo nga ikamun dat zaman akhir zaman. Okay. Jadi mantad po di hom nunudihot keperluan dati dat ay belajar kitab. Nakura tu minsingiloh toko. Nakura tu may toko pangu kabilo kitab. Sorohon na dati daman tadi tanganak toko po nakatutun toko natiko iti kitab asali bukod oitom kamo kitab koretan bukod oitom itakapal kitab tahan daman may sambayang nunu igitan kitab LPMI di gulo po di gulo po kitabom LPMI bayno may sambayang nunu igitan ay so may tako pasamba yang may rikot kitab ngas popingko yo ano po diladapan sinding nga papintayangan na po tangan kusung yang may sambayang nga tagal mangigit handphone haro na ngay kitab bohiri haro na ngay sinding kay mayaan takay mangkusumo tok itinopo handphone kuhom kitab pero di kitab nong giris dusun iban nga haro tulisan rono buat nga haro iya di mati kay mayaan atapot daro nga iho na po akunan ko ako'y kapambasa min paingigit ako na po handphone ay akunan na po ako'y kumbalat mambasak kitab kadi mo na pot suay pun haram manguhot hinggay ayat teti kahom tokom ihumon matigyan no kopyo nga ihumon nga asonong ma okon ni komya galit hinggay ayat karait ay miagali di kagayo lisik kinorohinganom pinapatahak di tanak daw hinggari ka momusoro hinggo mari dia ukaban no Markus ay okito Lukas iya dit itu dia nga ilan po na taypan na po begitu besar kasih Allah klik ka nga mintalang aruhay tok konsiko asampin kono kan asampin kono kam tok taburus so dong pemagunan dat ay nurid kemajuan na numan guno
Haray ba nagyakap kasanangan mo nga ay ano po o puso sa ginawhom o gumo nagi karutumon iti kamajuan da pamagunan. Jadi nakuroh tu belajar toko kitab. Aya. Aming karakata no dilet. May ko po darat taruhay gi. Oke. Aya siyaw na putut. Popotingkod na matu di. Popotingkod na kantolo oy. Haradi tuhot tahiti di YouTube. Mantad di Faku Yamada. Mantad gipun katit Yamada ti. Nokura tu haro surat mantad di Paulus. Mesti kopio de kitudung tondu. Om au kawasa de mirolot tanduk kusay id gereja. O lumisila tuhot. Nga di awayaan nila bayno. Harana po hit kanud manha kasimbaro may gyada ko pasuraton. Hinokominom. Milota kayo apagisisan. Isuanggat 2 Timoteus 3 ayat 15. Aputan ta ko patangaru hayla. Sorohon mantad di tanak ko po nakatutun ko na kitab suci ikanu manahak diad penentudukan mangahak dia umad keselamatan mantad det iman umad Yesus. Jadi pinapayla dahiti det nudi kegunaan nudi hot kegorongon dati det minsingilo mongilo belajar ilo kitab manahak kepenentudukan mangahak dati dot kuma keselamatan maya dot ketumbayaan iman dati kuma di Kristus Yesus. Iri nakakuaan mo tu milem mangahak dati dot rumikot umad kinorohingan. Suai ke ilo isuanggot ay ayat ko hopadam manamom hopadam turu pinapayla nagi kadaw dat nununo poit pinatahak ke kinarahingan nga kiguno dat manuduk papaintalanggot kasalahan papaundar do kababayuhon nagi mangahak katulun isuanggot katumbayaan. Mantadidi o insana na patulun nga kinorohingan na sanganu inuman gonopo domayad o insana ni kaboboyhon na tong sonong. Jadi ihati na po dit tihom noretan dat tukom kinorohingan na sanganu dati. Hinggod o insanan takon po tinga numan poilihay numan posuangay di kaboboyhon dat o sonong dagia. Isuanggot 2 Timoteus 3 ayat 6 nga no kagade orahian to kono gid ikatuwongon da sumono Okay.
May toko lat hadi kalimpupusan. Saira anu pod ay landati ot ay tomodon iti belajar kitab nunuhot ay kasanangan montok dati denoretada iti hinggoh dot maya dot ponentudukan da kitab iati na po nga karuba kanu tokotit ay kaposian da ngampus isuangget Yesus Kristus maya da iman kumadi Yesus milam manuduk papaintalang nunuy kasala papondar ro kaboboyuhon manghak ko isuang katumbayaan harohot iso onoretan mayad kitab kisah hopodom turu ayat ko hopodom miso saira napod ay landa ti tomodon dot ay suangga kitab songkuroh di kosaruon impiroh toko dot ait minsingilo omongilo itit boros-boros saman maya da kitab tulun-tulun da Yahudi da hirik kota idi lebih kosono nga ginaw diolo manta da tulun Yahudi hilat Tesalonika kuaan no po nga iolo no po monorimod boros sa kinarahingan idi miampay o insanan ot kaganon da ginawo o manikid tadaw iolo no po di nga mongilo hari nangkud o insanan no po rin nga pointopot dat niya galidi. Aya, may putut-putut dihot page. Okay. Jadi harodi ho kunsi dat pinatahak kumadati datatong no paingkuroh nangkud asili katilang busat kamoyan da tulun da tango sonong. Ino po inoretan da hiti nga kapagulu tarimon dati ti boros kinarahingan miampay do kaganon do ginawo toko. Miampay do kasiribawon do ginawo. Sakira na pod ay lan takay hinggay pentopot nga komonori mo tarimon nui nga agat ginawa no agat tapo ginawa hom toy atano diri daharo kaagaton do ginawa dati. Jadi ino pa kunsi pinatahak nga mandati tarimo iti boros kinarahingan miampay dot karelaan hati o tasu o ginawa toko. Kunsi do kumoduo kano pod hiti nga monikid tadaw. Tuk ongunan hindi monikid tadaw. Monikid tadaw iati na po iolo na po nga mongilod tit kitab suci hari nangkud o insana na po rin nga otapot kapit yodi. Ilo na po di monikid tadaw gagal. Ako na ko iyo gagal. Iyo ko yung nga gagal. Gagal nga ito ko ting oritan ilo monikid tadaw. Ilo pias kula sabat na nopiduo piad hari Minggu, Isnin, Selasa kanga hari Jumaat po meron sumon lagi magay. Okuri iko pa ikatanud dat ahad abalajaran toko Isnin, Selasa. Patut sabat petang naik na dati belajar di Baino. Ila sabat sikul. Sabat petang naik na dah. Nga apo na rikot. Mani suab. Pihong gumon na pakatun dolot. Hari ahadom sabat petang ka. Rikot hari Rabu apo na kabalajar. Suab itim oyon. Ujung-ujung kahiri pekalas sikula sabatem barabi segidi membasa.
paling kukuraha pendapat ti Fako Yamada dat iti karaito tutang iti sabat sikul, maay pahila diolo. Nakura tu ya di mambasa nagigadi gi. Jadi ilo dadi dua kunsi dat pinatahak kumadati dat tatong rubayno. Kapagulo ay lanta kano pa katapatan deboro sa kinarahingan tarimon na dati miyang ginawa dit asimbayan rela manu tokod asimbanan sumimban toko manu toko iyati no po nga asimbanan maya elabora sa kinarahingan kumoduo monikid tadaw kamo tidi monikid tadaw toko dat ay lumung dal labora sa kinarahingan belajar o kanigyan ko bo jam-jam bo no po hit haron no po dahot no po pagaloom no ka di Jesus kung nakasapom yang pay doho dot ay 1 jam ka nga alay di 1 jam man pakatundot talun ho po 2 minute oloy dani ho po 2 minute nga milon na po hom haroh da timpu dati dot ay mongilo minsingilo karay tilot Alkitab tu ilo na dalot naratian na datid haro katapatan kumayan na po nga haro na dadi ho ginawo ho kaporluan dati dot ay belajar labor sa kinarahingan. Gumu kantob topot iso na po nga topotod iti komundo kasibukan sibuk mantado kasuabon gisam asadapan ay kasibukan gisam bodong atuong ay nga ilo no matilot pagompuong got ay timpu dati dat mongilo mumbalot mundar maya ilo boros-boros sa kitab makiano takod kagarasan mantad kinarahingan tu isiyo na hi bantugon dati isiyo na hi pangintirungan dati tumbaan takod kanu isiyo manhak dati dat panguhupan sumapitit ay kralan kapuasian dati it asaru dat kada iti timpu-timpu dati miyang pakinarahingan bahom pahitiyon takon dati panambarasan da tatong bay no misisa takon isong sambayang kinarahingan isong kerajaan surga kung sikaw do tatong bay no insan pakagud ay newaguhan dahay kamilaan dahay karay titit tomodon da boras-boras no di timpu dodon do hinggo dat nailan dahay kanu mangigit dahay minsamok kumadia lobi pondod haro katumbayaan di mangigit at keselamatan maya dat boras-boras no katumbayaan dahay kumad Yesus sendiri gumu tomodot kontabon dahay dasayrad ay mumbal dat aparagat da lumong mangilo minsingilo dat boras-boras no nga mayhay hupay gisambot kanu hay sumap o insana ni kantob milay hay mangulod da timpu dahay moyd ay hay kada dat lumong ilo boras-boras no Tuhan tatong nabay no kung sikaw nagi tu manoy hay gompyo maya dat kodo pon dahay gisamba suwab posik yahay may kagarason dat patilambos at buru-buruon nagi nununa pa himila dahay ay paindalanon montok na palayanan no
Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinupagyampayan dati, siyaw dot alumiso piramutan dati, nga alan santo ko dot ay suwab, alumis da piramutan to ko ay ada harkompuong iti kapagyampayan dati. Hinako po, kapiruba ta kagod totong suwab.